O borbi između dobra i zla. Zašto se protivimo volji Božjoj? Zato što smo u ratu duhovnom. Život ovdje na zemlji je neprekidna fizička i umna borba. Rat je prvo misleni, pa kad više ne možemo mislima, onda se obračunavamo fizički, među sobom. Mi smo u takvom stanju na zemlji i mislimo da se borimo za veru. Mi kao jedinke ništa ne možemo da učinimo za veru, nego samo ako se ujedinimo u jedno, onda je to snaga i moć. Mi smo dužni da se borimo jer smo deca palih roditelja i naši neprijatelji, mislene sile, nas stalno odvode sa pravog puta. Neprijatelj još malu decu uči da se protive roditeljima. Zna neprijatelj dobro da će, ako se još kao deca protive, kasnije lako upravljati njima cijelog života i da će biti njegovi. Nedavno su mi došli majka i otac sa svojom devojčicom od 10, najviše 12 godina. Kažu oni detetu da mi ispriča šta joj se dešava. Ona kaže, ja volim svoga tatu i svoju mamu jer oni mene mnogo vole. Ja njih mnogo volim, ali ne znam što mi u glavu stalno dolazi misao da se protivim mami i tati i da ih ne slušam, iako to neću da radim. Ja hoću da slušam mamu i tatu, ali nemam mira. Vidite šta rade duhovi pod nebom. Zato se stalno borimo da ojačamo našu veru, a sile pod nebom stalno uznemiravaju naše misli. Jednog je podvižnika 12 godina mučila misao da nema Boga. Podvižnik se u samoći podvizavao, a ipak ga je mučila takva pomisao i čitavih 12 godina borio se sa palim duhovima. Ali Gospod je znao zašto je bilo potrebno da ga pomisli napadaju danju i noću, te je dopustio da bude u takvoj borbi. Između dobra i zla je rat i borba. Mi želimo da budemo dobri, a duhovi pod nebom ne žele da mi imamo ni jednu jedinu dobru osobinu, nego samo negativne osobine. Eto, zbog toga mi ratujemo. Mi svojim snagama ne možemo da ratujemo, ali Gospod je naš ratnik, naš zaštitnik, jer mi možemo samo iskreno da potražimo pomoć od Gospoda i Gospod će nam pomoći. Zbog toga moramo neprestano pripadati Gospodu i presvetoj majici. Moramo da molimo Gospoda da nas udostoji, da i mi njega volimo tako kao što ga je volela presveta majka, anđeli i sveti. Jer Gospod je moćan i silan da nam u tome pomogne, da nas takvima učini. On i želi da nas ima takve i da ostanemo u večnosti u njegovoj ljubavi i zagrljaju. Ima ljudi koji su od rođenja krotki, blagi i dobri. To je i sva njihova nagrada od Boga. Mnogo je više u svijetu žustrih i tvrdovratih ljudi koji moraju proći kroz mnoge nevolje, ali koji sa svakom pobjedom koju zadobiju nad zlim u sebi primaju radost kao divnu Božju nagradu.